Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Ninkay sayla chol utla kulbal, hunchik reheb liqak angeli yokochish kutzbal chiruli kutanain, nashkabain, ak sumquank. Liqat solbal nakataw sali capítulo 2, versículo 12, toch sali versículo 21, re lihu Josué. Lihu Éxodo, capítulo 12, versículo 13, versículo 22, ut versículo 23. Nekesh hultikake chanru, nak epliquip chikuin kainak keol etalikegulak heriko. Keshbanu huli sumquank, rikin lishrahab. Likyochish sikbal lishrahab haan, nak kishkolep likuin kain, uting agish ashtesis sa rueblish akwabech renakte kamsik. Aban eplikuin kain, sa jurament sa shkabali kakwa Dios, keshchechi iakwi lishrahab, nakmaga railal teshbanu reheb haan, uchish hunilep lishun kablal. Hukanak lishrahab kishchechi i, yuam, rikin yuam, usilal, rikin usilal. Utliratin lishrahab, nashultika kuchike, linashyeque lihu Deuteronomio capítulo 7 versículo 12. Liqaqwa Diosarin, yo chishyepal, naqteshkulu ba likaruki yechi ikreheb, kui hebaan, teshbanuh kui likeshyechi iribeb shbanunkil. Qabiak linashyeque. Kui tak retal eblichakrabain, kui tapab uttak angela ruheb, relik chikyal naqlish sumquank liqaqwa la Dios utlishraho, kuan qaquikin, ho kishyechi ireheb lana la yukwa. Abanan, sa akwili capítulo 7 relihu Deuteronomio, liqaqwa Dios kishye reheb lishtenamit nakma junkwa teshkeribeb sa atin rikineb lah cananeos. Chan ruaan, lishrahab haan hunah cananea, uchkerib sa atin rikineb eb lah Israel. Abanan lishrahab kama akshqatzol chakchirish, sa shkaba lishpabal, ut lishkechi liqaqwa Dios likebil chakreheb lah Israel, kikolek chiruli kamk. Liqat solbal nashyachi kamain. Mareli kichalk sa shcholeb eblach keol etalain. Sa shkebaleb rib sa atin rikin lishrahab. Haanak kwili keshbanu chak nak keelk chakaran Egypt. Sa lishnimankil chak li Pascua. Sa chak li honalaan. Chok reheb lach Israel. Renak kolbilakeb chiruli kamk. Aahel runak kwangkeb chisa li rojocheb. Ut chireli rokebali rojocheb. Teshjul lishkikel lichina karner lishesh kamsi chikanan. Utlikikain haan li retalil nakliqaqwa Dios salihonal naktanumek chishtiq baleb eblishben alal behil arkuikwan likik ingataok. Hay nakadaw salihu Éxodo 12, 13, 22 ut 23. Shkabi chikanan. Tentonak kwanqeb chisa li ochoch ut li ochoch hain tentonak kwanq li retalil chak chogreheb lach Israel aran Egypt. Hanak teshjul likik chireli roqechal li rojocheb, huakwi sashben chanchikamain. Tentonak teshkut besilish pa baleb sashbanunkili barkwan kipatzek Ut haanakwi likipatzek relish rahab. Ut makwa akakwi lish rahab. Ho kanakwi chokeanakwan. Chikahuni loli nakoy beni li kolek sashkaba lishkik elikagwa Jesus. Nakanaw naktentohkwi kwan likaruta kabanu. Renak takataw liqakulbal. Utjalakwi. Nakakwi liqagwa Jesus naruan chikolok ke. Ajelakwi run naklaot takakanap limak. Uttook shpa bankil utshtaqinkil liqagwa Dios. Likwin takolek sashkaba lishpabal. Makwa sashkaba lishpanuhom. Abanan lipabal tentohkwi naktakut besik rikin lipanuhom. Uthonak ke kolek chak eblach Israel. Salishnimal ru railale ki kwank aran Egypt, nakke kamk lishben alal behil, anak kwan eblach Israel, tentonak teshteng alish rahab, ut lishun kablal, nakhaneb tesh sachru lidenamit Jericho. Rikin leka kolbala nakwan. Ahil ru, naktakataw ru, naklawahkwit nukuruan chishbanunkil, hunlik angel. Ho lishteng ankile eble kech poyanamil, litokmachinik eshtaw lish kolbale. Wank sa kaben shtiebal resilal reheb. Ut sa chishkhuni liqatzol balain. Nakakere-tal nak-ahel ru likwip chinalebain. Pabank ut abink. Khunsut kuchik. Nagwahab uqbal. Reshko hobankila papal. Rikin li khunchi Dios. Li Dios lah kolonel. Li Dios li nakyok nabali kahonal. Ut nashkut besir rakhlal kutan.
naqnuko kwaklik liqaqwa na roy beni khojun li yukwa behli na roy beni li ralal lishkochi nachchiru rajlal kutan ingata chik taqak israeli shol liqachukwa kuichiru li kutana in no koruk chish sikba liqaqwa Dios qabanuaq chish khuni li choshana sa ushol naqjunaq likwinq naqjunaq lajmak nashsik utnashtaw liqaqwa Dios Cuando yo hago naqshina guch beni chiru li jun amoka insa liqaq angela insoluk salisantil hu oqbilat junelik re naqtoa guch beni sa junchik liqaq angel